Luak me pade moruba anya alfila kana wot pora pade tini no do apa we rio me du madek ma liberio ke pirua beach ana ta woni windwana kitam matie ma wek wa nywa ko kachel ke nyut botu ma ma mir watimo lok mati nyimatin ti chunya peo chapetin ento dok do buria men chalo karo rama ma mir ko katiro ana ta mona akel butu lok mati nyimbwa kwe meneno pamon pe wilobo Uganda kwero ineno do aboro mi dwe ma dek magali bario ke pieri we dek la woman magali bario ke pieri rio we bi e kwero la woman an kitma ke yobo kwede ka kwe ma ditie luak weng ludir weng milo governments ki national government gen kiero kwe ma dit chi district yobo la chien chi botwa kayenene ano ngech ni kwe mi mwaga libario ke pierua beach tie ubibero itenam sub county pipa de district ma ludiro gongo yobo ma poyo ba yema teka pe yer tenam sub county wek ene ye kubed ikwe mi mwaga ni pe pade district apoyo la chwech matek apoyo chairman ki kau ki lutik duju magen lawyer la kori yubman kachiel ki resident district commissioner office ma megu ki security ma tamane wuno tem approving kabero ni enene an apoyo matek tutwal dong uye weka wad lokman ni pocha ma mioni apoyo pe ni piendok tie special tutwal eto gino mo manyen bene tie mere la kire mo kenyo ma weka nyuri an machalo latin pade ma beru bene tera atiki lok ma tamone kweri enuni kit ma yobo kwere bi konyo wa mimi ola gamo kene magamo ne tira yelo wa karibe dino ke tiki yob me gamo ento tie mot tutwal ya yom anyang ni minister General Katumba Wamala maloyo lok me gudu ene yeti ka bino me beru welo ma wara ma kelunwe no report manyuro ni endo tiko mokko bino ne malo dirme district umi ka choke ma pol ma papat ma mogo kun girweyo lwak me pade weng me beru tie yobi yeno ne pian man tie pi pade pepi tenam sub county chana poyo tien lokene an macharo la pade no kelunwa benedong chilwa kamera nyut botu kumane kala dit maloyo gurudo bino wapoilo ba pien lok mukene mado ponge pade jui wono go chimi radio kabiru weng lok mi yo la gamo pere ngat magamo lok tira bini pade ana tira chwalo duana mi ruen weng lo pade ubino woni tenam were wa winyo lok ma minister be wate lok kom yo ngech ma megwa tieni odoko kubede mwagario magamenda chwalo bilion achiel mwaka piguru ikar mo kara ngech no chileng miguru ke kero million mia bongwen mando mede mwagario kube maka chwalo bilion achiel mede ke million mia achiel chi wanoni titepe tira wot kakare eno weko bino ka minister pera tak totwan wachero kombede ki yo maya en woki tenam sub county headquarter kanyo matila koga yo ma ake porata on kanso chero la koga chera tup me mwagalim alibario ke piru dek gikeriye chiling ma anpange wele endo chiling puru yo ke ken ki greda ke dur maram kabeda rio eton maram wachintin perionyo yo nyobe ni mwaka mokaro de guru tuchugo ya ria kanyo ma otoka pera mokaro marame ke duru petian loga ngo logo beri cancel me pade ma winyo ni chilling me yoni enoni ke tiyu kwere executives go tiyu kwere wen weko maramo gak me wur peke onye di yo manti in records ma ke beru ka loka ye ready adada
Now, kombedema wa logo chawani, i financial year ni enene, chilling million mia ngwen ke piera bor, cancel o tema appropriating, cancel o kero, pe yo, rocho yo ma ake, porata on council, wokite o koro, chira tere angole, chira were. Million mia ngwen ke piera bor. Ma wa logo chawani, titira waranyim ento site meeting won koma bijo bedo ki lutik ma megero bera ngole o bera tere o bedo ita koro maginyuru ni tit madu dong ke kene ye yobu wikulu la meje ke yobu wikula ngole ento kai chiro ino maram magi onyo ke reba ma ke chwe yweyo ke chi kiti enene yini no don kom ngom kekelo ngini odio maramo labo watabauza pien kingeo ni kare wanyo pi ngini bibinu puru gina pura bene tu dong nono ma wano lori chawane dano tika chier ki maramati tidi mre reboni ki pigi dano rata ke doke teng yo ki puari chwindi yo peo chero o kamoke ke ana kelu penye karma tu atiki pego te okorme yikari bosco lo tera gen go wajo ni ke bed mot petima be to ke bed mot ke be yovo ke be onyo ramo e chane e side meeting mo beri chabet mo carro ke wajo kama leng i bot lo te der mago gore ni onyo ramo do pere ugiko we urep mo carro ki choka ye sementi maromo bag piera biki sub county headquarter madu tuoro unone ki yobo me onyi wi uret peketimo ki kamo kene ma lokti ma pola ta luak me pade atamo ni man ene ye kare ma jema deki ka wanyuru nyi minister chi lok mo kene ma gunu tia koke ye kamo kene ni dujo la game do bengame kenyo an kumbede ni atika rweno luak weng me pade ni ubin wachego wuno bedo ki ya were dulgu gore angole ki gore ya tere ki gore te okurro ki gore yo gang ot yat porata on kanso gore bene ot yat ma were hat clinic ma kero million mia chel ke piera bit me yobo ento kit ma yobo kere ka dit ci do million piera bor were minister ko chak ki inspection kama dano ti gore yene ki nen ki mi la gambo dano ki lok mi yo mo keneni ki mi yo lo ba yo ke lo minister won lo ko bino ko wen wa bi chao ke baraza yo gore ne ci chata ke do wono gore ku ja joni pe bi yene wono lok gi mo ke ken ni protocol na to bi ye pere dano wen gu bin ki kit loko ki baraza ki yo ki minister ka logo tuma beche donc cerca kwe pamon watiu ki guru me peto loteno wa mweche yo katinu business me peto mon loteno watiu ki guru me chere wat yat kama pole mone ye tiu ki wat yat kai neno beni wat yat jo matiki kwidi tu jonyo ma duon ber mon chika wat yat me kwidi tu jonyo me konyo dano ki yat ki gwoko kwa pa dano peke yogo kakare ai jiu bino kunu loko rana yamo ai jiu bini lokom chilling lokom sementi motwa ye gena ye gonyo peuret loko rana yamo la dit minister ti bino won luak me pade o yuko ki kaberu wen piaman kwepe pade wek lok dujo ki tek guru ka lok putum ki guru ti bene kwe kat ke di guru watiyu ki kare man ma minister bibinu ni min neno neni koko maneni wa koki radio ni watire gudu kapuru mero koki radio chipo bine ka chokani an ngatu mo pe ko kemme chere ka choke la koga wa binu woni de gudu la dit minister ko bin ko nen gudu an president Museveni yo bibiru yum ka minister binu wate ke lwa ke neno kita tijo bale kwere pian president tira wache lwa pe tira meo report koko pe tira meo angeni security bi pono an ki mobilization ma team wako bele do chako ni enemy ni ke team accountability e baraza de gudu ma minister bini ye chia ngiu ni kwe mini pamon me pade no lanyo ke Uganda
waneno kache wan lo goba lo te der la goba ni yoti me maraj pien man site meeting mala woki berieni ya tere won ko bi jo kokni luak tira dege ye kuno luak tira neno ke wai en la dit be tira neno ne ci level million mia ngwen ke piara boro no dit to twat yono merio buketa ke yobone ka dit ke wa me kit me dano ci million mia rio ke piara boro do cer kwere iko million mia ngwen ci luak me pade mara ye kare mo wa yiyu logada ka che wa chungo wa beru ka loke ko ke gang kun ker watie wa poyo lo ba minister ti abino inende piari wario mi duma de kwe mini pa mon pe pa de tie e por etenam sub county mare poroke compora town council pora sub county ke por town council ke por tenam wa bin wuno ko weng wek wa nenu wuno ngo amatie wek wa nenu kiremi nongo la gam ke bot minister be tiro loko weng ngato mo piro buri abe mi wara baga bot security me wato nene baraja ke be chao ke yo security ku kon ko wa pien president Museveni o kerogi min neno nene genu gunyu ko kalwak dogo nene lim palwa ko tiu kakare resident district commissioner me pade alego ni ye me kare ni wek baraza ketim pien million mia ngwen ke Pierre Borne ka loko ling ke million mia kel ke Pierre bit me at clinic ka loko ling ma minister binu ci ñorne wana ye watika lwen ko government ka president Museveni ya yom ni RDC asimwe ubinu ke guvu ko duchu an anu ni tikita ma donki bodlo tedero ana donye office bore tire mo ma poli ngoma tia loko ma loki ene na ngeno be jolo do be mine wa protection mo romo gok mo romo e karman ma dano ti jo dano pego chet e tenam sub county ke bin ke chak ke inen gudu ci donc chet ke be di sub county headquarter kwena na en abe yobo lo ko weng agoyo chim round the district dano ti ready program be chake ke baraza yo ma chake ke ya were mak tikelu jo pa yera ko wen ka binu cher chuk mo chwari wabi beru kenyo wabi beru ya tere wabi beru ta korro kama ke teme ye site meeting ci don wa chero wabi la koga hisab county headquarter metanam kama district yobo ye eto district ward ked waka chiel ete yobi enani were ke mo ka district ko kwero nyuru ne genti ka chwako jo mo ma genti a chamo chente nyuru ne gen bene tika chamo chente ka district chwa lokwane chigen wori wek luak go moxe chig bene ke nen ka wan lo goba ka luak ma tira ko ne lo goba pi mena man ana tira men lok pa luak ko ka luak kwena na en ni ndo pieru wario me du ma dek dong chabera chel ki gi moxe ken yob tie etenam sub county penen pa mon pe pa de eto be chake ke nen no kitma teach me guru tira wat kwere ma minister mi gudu tira bino General Katumba Wamala ana poyo luak win loka wa ribu ching wa woru ka chel wek dung wa nena dai loki ka cheke deglo tera mi office no ka chelo tera mi office deglo ak adaw mi yar kunen ana poyo